ti se zo te chana la kalo lom le vek chu a hei tunai chu Mizoram chunga chiat na nge ngamo thlenga chanchin ra phlak tak tak te kan hria a puan po anuam lo zok viaw ani kha kan hriat vek kha chuwangin keni lam chuan kha milam kha kan han thlur bing chiam don lova hei tuna hian Parliament budget session tran ani le ta a India Parliament budget session sang ni somni paruk chu tran ani a session tran hi President Draupadi Murmu chuan joint session mangin a honga thuwa soya session nei tura sarkar lai puina ngai poimo turte apuang hal bok India sarkar hian enga ngai poimo turte kan hriat ve hi thil thatak le kan timak mote poni sarkar lai pui chuan social justice hlokna thlen zonga thanna le India mason na tur zonga mathlir nei te atar langa President Murmu chuan kumin sang ni somni parukhi India in kum zabi somni pakhat na states ni na athlen na ani thu soin kum somni pangaliam ta chunga sector rang rang ma so na lo nei to te chuan in ngana tur banpoi mo tak athlen ti asoi kumin hi India in mani ke din theina tura a mathlir Viksit Bharat tran munpoi mo tak ani tur thuwa soibok Finance Minister Nirmala Sitharaman chuanin Economic Survey phara hemi ba ka hian azona voi ko na turin Solni February ni khat khian Union budget sang ni somni paruk a phar bokang Sitharaman hian budget phar ngun lama Prime Minister Hlui Morarji Desai record voi som phar chuani rol trap to heti lai hian Finance Minister Hlui P Chidambaram le Pranab Mukherjee ta budget voi kwa le voi riat a phar te chu a khum thei don ani Parliament joint session na President Murmu ina thuwa soya chuan VBG Ramji ek chungchang a soilana wangin eptu party te chuan lung oilo na lantiran au buai zui ngala eptu party lam chuan dan thara pomtak rural employment scheme thar chu nu kirle tur hian an ngen zui ngal bok ani Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar chu thlona chet solna athilo umaya vandoi thlakhop mai thlona chuang pilot le midang pali po an thi ani kumsom ruk paruk mi Pawar hi Mumbai atangin a constituency Pune district a Baramati avantlang in khom mang turin charter flight Bombardier Learjet 45 in akala Baramati airport a tumdon in thlona hi achasual akangzuya a chet sol chan hi hriata ni lovani Aircraft Accident Investigation Bureau chuan an chui zui ngala Mumbai atang hian Baramati hi KM jani somnga paruk vela hlania minute somli panga velan thlok thina jingdari le minute soma Mumbai an chuasana jingdari le minute somli pathuma thlona hi an be pop thei to lova jingdari le minute somli paruka achasual ni in an soi he flight hi VSR Venture Private Limited and Colonia Learjet 45 a hian passenger pakwa han chuang thaya achasual lai le akang lai hi highway camera in a lo la fu bokani Pawar hi azon lawa Maharashtra Deputy Chief Minister din Munchel Rai Berni in tumruk he po sia chel toni o South Korea lam hi politics chungchang a hianin an boi chho viau maya kan thin ang khanin an president Hlui te po an ram martial law an puang do thata khanga wang tele an ram sipai chakna manga opatum nia puna khatyang thu boi rang rang wang khan thiam lo chantir te po nia tanina khung te pon nia chutiang vel chu nia South Korea President atanga pai thlak tak tuna kan soi tak unsuk wela no pui Kim Kyon hi chu soilo tak unification charge atanga thamna donga puna thu boya thiam lo chantira ni vele ta la somni tang turin ko chuana rem kumsomnga pani mi Kim Kyon hi kumsang ni somni pani president in than nei dona stock price teaching penle political broker hena tanga thil donga puna ero filim thunga apasal president Hlui Ion hi kumsang ni somni pali kumto pa anrama sipai thu nei na sang martial law apuan chungchanga athunai na diklo taka manga puni in kumnga tang tura hremani to bokani kha South Korea chanchina an president Hlui le anu pui tum khata thiam lo chantira ni voi khatna ni Seoul Central District a judge U In Sung chuan Kim hiana mimbal hlong na turin din mun chu mang suala ne ti athu boy pui tura special council team ruat chuan Kim hian April July sanila somni pani inkar khan unification char satang hian thil pek yon makte doi somriat huwa donga hengjinga hian graph lunglu 3 le channel handbag engmoza ta tel nia soyani athil pek dona wang hian unification char sian sumle politics lam thila sarkar lama tangin du sakna andong let ve bok council team chuan Kim hi athu boy pathuma kumsom panga tang turle yon lu leding on ni choi turin aphuta ma se athu boy pakhata chau thiam lo chantira ni baka just chuan Kim hian thamna hi peturin adil lova he baka malam poin thil dik lo tina record engma ala nei lo ti in shemna atine pani heti lai hian US in Iran bei maidon MT thu thanga ommek lai le US
ral thuam rualte Iran nei lama anin son mek lai le boruak a tran mek lai hian Iran chuan Israel tana en thlatu nia pu te alo khai hlum ve mia mai bok Iran chuan Israel tana en thlak na thok tu nia pu Hamid Reza Sabet Ismail Lapor a khai hlum ti Iran Judiciary Media Outlet Mizan chuan atar langa Hamid Reza hi kumsang nila somni panga April ni somni pakwa khan manania Israel Intelligence Service Mossad nena document le information poimo ape nia puani achung thu ngai tu ani hnuwa Supreme Court chuan ti hlum turin chung thu hi rela nikum zun thla a Israel Iran anin do hnuwa Iran hian Israel tan en thlatu nia pu ati hlum hi anpung chho le viau to ani o tuna hian US Middle East a sipayan chek meka indonun chan Iwasuna kalpui don niangai ani indonun chan zir hi tu emo beina atana akailo na tana man hi ani du fo mai tu emo beina atana an bultan na hi ani chok ani kha Russia Ukraine indona po Russia khan indonun chan lian tham tak mai kha an zira an han titluk tluka Ukraine an bei ngal tamai katiang ka thil thleng vezi ani United States chuan Iraq ne an inkar boru ka thatlo me kara Middle East asipainun chan zirna military exercise lian tham tak anei don tia puanga Air Force exercise nei tur thuwa puan mani hian Abraham Lincoln Carrier Strike Group chu YJC a thleng towa an nei hun tur le nei na hun tur tak eron la puang lova Air Force Central chuan nun chan zirna an nei tur hi an thena lan tirna West Asia bial nena anin leichina ti chaknante chet chu atul hun atana lawin bot seilok nante anti USS Abraham Lincoln a hian fighter jet engamazat le sailor sanga don an om thaya Guided Missile Destroyer po an phur boka Guided Missile Destroyer po na zui boka tun naya Iran nena anin kar boru ka thatlo chho hnuwa USN YJC bial F-15E Strike Eagle fighter jet squadron po ada to boka he unit hi kumsang ni somni pathum April thla khan Iran beina po an lo tel to boka UK point in Vienna atanti in Typhoon jet chu YJC bial ada tharbok Iraq alung oil na lan tirna norhuai hotte security force an bailet chiamani kha mitam tak an thia wangin Iran le US sarkar an nepna sa hle a US chuan norhuai hotte a thlop thu soya Iran thu nei tu ten norhuai hotte an that chun zom zelani chuan US pai chakna manga bailet a Trump khana vawani US based human rights activist news agency chuan norhuai hotna thi hi mi sangruk don an tling to ni na soya Iran sarkar chuan thi hi sangthum zani nan soi ve thunga heti lai hen activist dangte chuan sarkarin norhuai hotte a bailet na thi hi singthum chuangan ni ti tanan lo soi ve bokani ole ati chen akhan kan handu tok photanga video datlen longa changzel don nia tu tok le photang